as you're being delivered from every iniquity in your life. Lord, Father, I thank you. You are the glory of the glory. We worship you. Ninakamata anga yote ya warogi, anga yote ya Freemason, anga yote ya Illuminati, anga ya waganga wote. Ninakamata ninaharibu njia zao zote, ninateketeza nia zao zote, ninasambaratisha ajenda yao, ninasambaratisha mipango yao. I destroy every network wakari, network zao zote naziangamiza, viredio vyao, hata vitivi vyao, hata ndimi zao zote naziangamiza, nazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha minara yao, satellite zao nazikamata, nia zao zote na ndoto zao zote nakamata, in the mighty name of Jesus Christ. The God of heaven, the creator of heavens and the creator of the earth, fill you with his spirit in Jesus' name. Somebody say amen. You may be seated. Thank you. Thank you very much. Mungu awabariki sana. And the presence of the Holy Spirit is immense, meaning that now we are under the guidance of the Holy Spirit. Now we are going to cruise through as we conquer this demonic powers. The topic today tunazungumzia keep that witchcraft out of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep what? That witchcraft out of your life. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tuko na ule msichana wa wapi. Leo kile kana donoka. The lady tulikuwa naye kwa ofisi. Hajafika mama. Leo. Kwani umechange? Kwa hivi. Kaka mchawi. Hiyo maiki ilikuwa wapi? Kuna maiki nilisema tengeneza. Iko wapi? Uza kama iko wapi? Shida gani? Aishi. Mimi nimetengeneza. Tusikie. Haleluya. Haleluya. Haleluya, sema haleluya. Haleluya. Kwa maana dada Maria roho ukienda kwa kona todo. Maundu maria dada okati. Dada kisha kuke. Maundu maria dada wapi ni amaki kwa kona na tume. Ukiakuruga mahali na wako huo. Sasa toa hiyo makelele. Sasa unaitwa nani? Naweza kwenda. Hizi ni kazi ya sana ya sana. Sio. Wewe ni kazi uchukue maanisha. Mwambie huyo aende kwa screen. Kazi za Saturday zifanywe wakati wa ibada. Sio. Si kazi ni yako ya kwa sababu. Kabisa. Lakini najua naelewa hii topic ya leo ni mbaya, ni kali sana. Na kwa nini kesho hata nitapoleza kuona inaweza kutoa moshi. Naweza kuona kanyoka kamechomoka tu hapo na kameti. Na nyinyi wote mtoroke mwende. When you are speaking about witchcraft, it's very sensitive. Sometimes I don't blame watu wa mitambo. Ataruhusiwa kuchanganyikiwa pale, anaguza button B badala ya button C. Hiyo ni tishagi sana. Si umeona hata waibaji wanajaribu kuimba wanashindwa. Tukimaliza uambie washike, wataiba unafikiria ni angels. Kwa sababu they don't know how to prepare themselves. Because mimi naekaga topic ile tutasoma Sunday 1 week ndio kila mtu mwenye ako kwenye service ajiprepare. Maana it is a warfare. Nikisema ni mambo ya witchcraft tunakuja, we are coming to warfare. It's a warfare.
Lakini sasa ukiambia Shikuwa afanye hivyo, Shikuwa anakuambia naenda kuuza madisi pale chini. Kiambia nani Josephine naye anaenda huko Kariobangi, sijui anaenda kufanya nini. Atakuja, ataonekana leo Jumapili asubuhi. Ati amekuja kupigana na shetani. Na walitangulia, walikesha, walikuja hapa Tagu Friday, wako hapa. Na wamecamp. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wamekuja wamekaa hapa, wako hapa. Kuna wengine wako hapa purposely walikuja ku make sure hatugogwi. Maana ule ni ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi tunagoga mlima ya hiyo ufalme. Na wao wamekaa huko wamesema usiguse nini? Mlima. Leo tunabomoa hiyo mlima. Haleluya. Mlima wa wachawi lazima ubomoke. Sasa nikikuuliza hii kiti ni ya nani? Nani? Sasa wewe uko na hiyo iko na ni yellow. Mwisho kabisa. Hai. Kuja ukae hapa. Hii ni ya huyu. Murebo. Ni uko hata kwali. Maletoka dole. Kariuki mwete jeroge. Ego. Haya. Sasa kuna kitu nataka tuelewe kutoka kwa huyu mama. Yeye ukage, mupatie, angalia sasa hii hapana. Wewe rudi kule ulikuwa. Choka kule uma. Kako goithia. Mtu wako na nguo mrefu na Sunday usikuje na nguo mfupi hivyo. Umesikia? Hapana leso ya nini? Hapa hatuna leso za kufunika hiyo kitu. Ndio inagoda hiyo. Huko nyuma ule mwanaume ako na macho hiyo kuja. Wewe kuja na hizo macho yako ine. Kuja unionee karibu. Aliambia ukienda huko ungonee karibu vizuri, utuambie kama ni yeye. Bado tagaso ni hii. Nguo mfupi hapa ni marufuku. Nguo mfupi ni nini? Sikati ile Hebu nione kama leo uko na adabu. Kuja. Wewe kuja. Wewe mami simama. Simama ni wewe naita. Na mwingine yako na kuja tu. Sasa tena umeanza kuvuruta. No gena gwe na moto. Tokera mami. Mami tokera. Muka. Hiyo ni mrefu sana, nimeita mrefu sana. Ngoja wewe kaa chini. Hebu simama wewe. Simama tu. Ndio ko. Si wewe rudi. Kuja wewe. Unaona ukikuja hii nyumba. Ukikuja nini? Hii nyumba. Na kama unataka kukaa chini yangu. Na kama hautawezana na hivyo sikutaki uende. I'm not persuading anybody. Hii ndio shortest ukikuja hapa. Ukiweza kuvaa kama huyu sawa. Ukiweza kuvaa kama huyu sawa. Mama mwenye amevaa trouser. Kuna mtu amevaa trouser mama. Trouser unaruhusiwa kuvaa. Lakini sio ka trouser kamejichora mwili yako. Trouser iko ruhusi kama hii lakini si ruhusi sana. At least. Wamama mnavaaga inashika kidogo. Imeshika kidogo lakini sio ile imekuchora. Mnanielewa? Sio ile nini? Mtu yote mfanyikazi wa hii nyumba, Asha ama mtu wa media ama mtu wa anything. Na wewe ni mama 24/7 if you are here. Nguo ni hii shortest. Unanielewa? Kama unafanyanga kazi wapi? Hapa. Na hiyo ni compulsory. Na tutakuangalia pia venye unavaa. Kuna wengine wanakuja ni mfanyikazi hapa alafu amevaa kaguo kamefiinya kifua kimetoa tumatiti tugine tu anatumatiti tuine. Mwingine anakuja anakaa hapa unamuona see me through. Anaguo ingine ukiangalia unaona mpaka huko. Sasa hiyo eda uza Koinage. Eda waonyeshane wapi? Koinage. Hapa hatuna soko ya umalaya. Mmenisikia?
Hapa hatuna soko ya nini? Ya umalaya. Na kama uko na milioni yako moja, milioni mbili, bilioni moja na ulikuwa nataka kutuletea kama umevaa hivyo, pelekea makanga huko barabarani. Sisi hatuna haja na pesa yako. Tuko na haja na pesa lakini sio ya umalaya, hatutaki. Keep your money and we keep our sanity. Unaelewa? Keep your money, we keep what? Our sanity. We are not looking for numbers. We are looking for quality people going to heaven. Kama unataka numbers, kuna wale wanatafutanga numbers. Enda kwa kina Churchill Life, kuna what? Wao watu wa comedian, enda kwa hao. Lakini si kanisa hii. Mimi nilikuwa kiongozi wa Mogeke, nilikuwa na 4 million people walinifuata. Royal, faithfully. Nikisema wagoge nyumba waligoga. Nikisema wabomoe polisi walibomoa. They were faithful, they are not like you. Na niliwaambia style yetu, tukakaa hiyo style. Hatutakaa style yao, tumebadilisha. Na sisi tukae style ya nani? Bosi wetu ni Yesu Kristo. Bosi wetu ni nani? Naye bosi yetu tukae kama nani? Kama bosi wetu. Hivyo. Na hapa hakuna kuleta nyefunyefu hapa. Ati unaambiwa fanya hivi na wewe unataka kufanya hivi. If you are not ready to obey instructions za hapa, please. Hata kama wewe ni mfanyikazi, wewe ndio unafanyaga, ati wewe ndio ulipatiwa signature ya Mungu ndio unasainaga on behalf of God. Ndio mwambie tumekukataa. Unanielewa? Ni mumwende katia. Ni darega. Wakoro dogo wathika guku ri, ukiathikagira u. Unaona hivi? Sorry for using you. I'm very sorry. I'm very sorry for using you. I'm very sorry, forgive me. So I need this. Kuna wengine wanakuja hapa mpaka wamefika wananitusi. Mwingine ameniambia you are so hopeless. Ati kwa sababu nimekataa kukula asali yake. Ananiuliza mbona si, yani ndio nagate mundu ndimuherithagia niki? Gomeno. Nikarethi. Aigwa kanaga kugakinyete haha araina mirira na guku ri guku na thutha atumiririe gagacibu gagakinya hare no na gagacibu hara kagakinyete na guku mbere no kagacibu riu aroka ga ofisi yako kagwakera ati agaikara uguo agaka make sure ni ahingurira gatuka hanini nigetha ngoma ukuringa na gutire kundu ingitwarwo utinirete umaraya hapa mutikadehere umaraya guku nie umaraya ni hurite ngaigania mimi hakuna umaraya sijafanya. Mimi niko na watoto 25. Imagine watoto 25 gomete na igana nigetha ngikwa na 25. Ukakodehera ujinga hapa. Mimi nitakugoga ukae mzuri. Mnanisikia vizuri? Wa mama. Umaraya msinilete. Sorry babu idukajigwe. Unamoigwa? Tikumuthaitha ndiramuthaitha ndiramuthaithire ndiraiganirie ndigwitikira. I want to serve my God and I am capable of serving God without you. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm capable of serving God without who? In fact audience yangu kwa TikTok na Facebook na YouTube ni kubwa kuliko nyinyi. I can as well be there, but I'm not going to tolerate nonsense here. I am not going to tolerate ushagiri hapa. Muigira guku mukindiga madiga apostle jagiri cigira ha cigira cikindiga cikandiga hiena kibiriti cigacoka tondu ni ndora ri tondu ngeragira gakoguo kora njiraga David atiriri tahikuta kamurago karia ni imagine udukite mukora ndirora gwakwa kamera kamurago karia gakorira uguo cwi kaikurukira na haha cwi ngora ngipata ngari uguo ngipata muci ndirathikina kanyimbo cia kugoca mwathani ina ri ngoma kehere mwiri-ini wakwa najagiri ukire mwathani agocwo nena kabahasha gaku kakuhingica na tubahasha tu twaku twa umaraya mambo twetekere maundu maya no ndeithia ikurugama biu ndire mundu mwega ndeithia injagire cia ready wathire kukindekereria guku makuhoeire magikurutira igongona magikuingata nigetha utige kumoria ciuria ni guku twina arogi makirite arogi aria mekuria nja andu marauga no nginya ugia anjira ati I want your baby, I want your seed.
I want your seed. Ndio kama yani GMO Mike Moses Kuria ile darasa ile GMO. Ndio ni kwa Moses Kuria ndio kama bego ya GMO. Note hapa tumekuja kutafuta Mungu. Are we right? Niliwaambia geke ni kigogona. This is not a church. Mumezoea church. This is not what? This is an altar. An altar of holiness. Bwana Yesu asifiwe sana. An altar of what? Of holiness. Kwa hivyo whatever any single moment you are here, it is a home of holiness. Whether somebody is in, hakuna mtu anafaa kuja kukuhubiria hapa. Unafaa tu kukuja, piga magoti yako hapa, nenda omba Mungu wako yenda. God has heard. Hii si ati lazima nikuja ati lazima apostle akwendi akobe. As long as you come here, the same thing I will fanya kwako itafanyika tu hapa. You don't need me. Nimetakaza. The place is okay. Hata mimi nikijisikia I am not kabila si yuko mzuri hapa sikanyagagi hata hii duka hata kanisa hii siwezi kuja. Siwezi kukanyaga. Eno ni garo. Na ndiraho ya Ngai tukaigiraga tukinya handu turingiraga. Wewe nini mnafanya? Ukisha pale ilikuwa ndiraho ya Ngai ajetekerie roho wake uihure guku ati tukiingira haria turingiraga tuherewe mukanda. No ambulance ya mochari tukuiga handu hariku haja ukiingira haria either ni ugukocoke kana ukioketea tukurushina mukanda. No wakati wa Wakorino, wale Wakorino wachana na hawa wa kisasa, wale Wakorino kuingia garo kwa hiyo nyumba mtu alikuwa anaingia kama anafugwa na kaba. Ndio in case kama alikuwa na makosa yake abaki huko, wanavuruta nje, maana asha bebwa kwa kuingia mahali pasipazuri. That is my prayer. Pale tutakuwa tukibuvuga makaba inawachwa nje. In case madumbuki hewa ikikuishia hapa, tunavuruta wewe huko nje. That is the kind of a church. That's a kind of an altar we should be looking for. Where that we know that we are not going to church because of any other stupid thing. We are going because we are going to face our Maker. We are going to come and worship our God. We are coming without hiyo mchezo. Maana magonjwa ingine inakuleta hapa. Haufai hata kukuja hapa because ya hiyo ugonjwa tunaumwa na kifua. Ati dina wiki gere du ya wane haha mgogo. This is something that you need to koma. Ukamira in the name of Jesus, get out of me, and you go. Do what to them kanithani maundu macio atatoka kuhoera mugongo. Atatoka kuhoera githuri, ategithuri kia mwena wa left ri nigirathesha. Is that what is that? Ucio ni wira wakwa. I'm supposed to be building the altar for God worldwide. Thie nyume gukuthi mataifa maria mangĩ, thie ngake kigongona kia Ngai. No ti guturaga ngiritaga haha ngiritaga nginya ni muraja kiria nguruto kinoko ngurutoka ndira kurutoka. Hello. Mutumio ni aligirwe no kanitha. No kanitha. Ya second time. Nimekuta tu nikipiga makelele. Nivenye nimepelekwa. Sasa mami, tuambie jina yako naitwa nani? Ufungua tu moyo wako, usifunge. Ile story ulinipatia, nataka kufungua watu. Maana Mungu aliniambia utafungua watu wengi na Mungu atakuinua pakubwa, maana you are a great minister of the Lord. Lakini shetani alikuwa anataka kukuchukua, na ndio kwa maana amekupitizia hizo maneno zote. So I want to preach with you. Si ndio? Na tutachukua tu muda dakika ngapi? 20. Kisha Wabui atakuja kutusalimia. Mahubiri wengine tutahubiri jioni. Sawa? Haya, tuambie jina yako ni nani? Yes? Kakora sika nini? Haya, keka ine. Shuka. Oh
majina naitwa Martha kana Maritha Ngonyo. Maritha Ngonyo kuma Nyumĩte itũra rĩa Ndenderu. Sasa kuna story niambia. Yeah. Kuhusu maisha yako. Yeah. Niambia kuhusu bwana yako. Yeah. Okay. Naweza tumia Kikuyu. Ndi muhiku na ndina ciana ina anake akwa. My first born ako 26 years, last ako 13 years. I thank God for that. Na gitumi kia nyina rwimbo ni kuria Ngai arandutire ndari guku was Wednesday. Yeah, Wednesday. Na ninyonete freedom. Tondu ndirari na freedom. Kuria hikite muthuru wa uhikitie ni ndiemenyaga kana arathamaka no thamaki wa rungu rwa iria. Ndidoe ni Ngai. Ni macemanirie na mutumia ari prophet. Na mutumia ucio ni twahoya nake muno na twathoma kanitha imwe nake na ndoene wa Ngai. Ni tondu ndoene wa Ngai tondu twathia ngurunga na tukahoya nake. No ni oire muthuru wakwa amwe yake mutua wake. Na ni amurire kana no ende gutonga, akimuthuruka akimwira ye no ende gutonga. So amuoire akiambia gukoma nake ruo uraita prophet. Ni ndiamenyaga na nenjirire njoe nguo ciake cia thiini igiri tuthi nacio ngurunga ngacihoere. Ngimwira ndathi nacio ngacihoere ciake akijira weoya thi ndutikitie Ngai. Ngimwira ye ngithi ngicihoera ni ndari kirimo kia Ngai uria ingirwo ndirwo ni Ngai ni ngiekire kana ni ngoma henio ni Ngai ni ngiekire. Ni ndathire na nguo icio ngurunga na ngihoya na akijira njigirire gicunji na ngigira gicunji niwe woire nguo akijira nyinuke nacio. Mutumia uyu ri ari pregnant ari hindu ari na nda ya kindu 8 months 7 months. Kuguo akomaga na muthuru wakwa pregnant na ndakomaga na muthuru wakwa na njira ya mbere, akomaga nake na njira ya thutha. Amwira ati ni igongona, akimwira mwethere 200 amunengere nigetha marute igongona atonge. Akimunengera 200 maya meriri ari na kana ka 7 years kairetu. Kuguo athire kioe mbeca icio agikira njira-ini ya uciari ya kana kau, agika kana kau agikara nacio thiku 3. Riria aikari nacio thiku 3 ni etire uyu wakwa riu agithie gwake akiruta kana kau mbeca icio. Aruta mbeca icio ri akinengera muthuri ucio riu akimwira mbeca icio oya wikie wallet-ini na oke na guku bedroom. Riu aingira akorire kana gakomete gatari nguo. Akimwira ati akome na kana kau na ni kana ga 7 years. Okay, uyo ni atukanire muno akirugwa how comes mwana ri kai akimuria tiriri kai tutangikuguna ya handu ha mwana. Akimwira ye mbeca icio ri cuma thini woyo na nigetha igonga riri rikamirike ri lazima uchukue mtoto naye. So ni ahoremirwo no ni ndeto njuru muno gucigweta ni ndeto cimagigi no handu ha muthuri uyu akomena kore aromanzirwo ni mutumia agithie kurelease akireleasera mwana. So mwana acaingirire thiini wa mwana. Muthuri wako kagwa kwari ngaigua ndiramwenda ndigwo ndimumananĩtie ũguo nginya hagikinya handu ngĩambia rĩu kũmũmena nginya tũrĩ ũrĩrĩ. Ngaigua ndiramũigua na hanini na ngĩmũrĩtire karete kũrathi na mbere tondũ niĩ ũrĩa ndaigua thaa ici tiguo ndĩraigua. Ndaigua thĩinĩ wakwa tũtarĩ thĩinĩ wakwa. Akĩnjĩra nĩ haku nĩ kũmena ũramena. Mutumia ni continue na gukoma na muthuri uyu nginya mutumia uyu agiciara nie ni ndamuhiuhirie mweri mugima. Kugo ndathia wake tari wira nyandikite ngira gwake gatha igiri ngaimara emwe. Kugo ngimuhiuhire ndiracira ni prophet ndirahiuhirio ni ndungata ya Ngai ndiratuga. Akinyira handu muthuri uyu wakwa hari andikitwo wira ri gukigia mutumia ucio ikoro ena nda na ni aciara mwana. Muthuri wake ikaraga bururi wa nja. Muthuri wake okari oka magicerekea na agicoka agithie. Riu haria matareire thikũ cia mutumia wake kugia ndari akiona ndeno niti yakwa tondu ija mieri 3
yara muthuri wake okire na ageikara. So uyu wakwa niwe woire mutumia uyu akimutwara maternity, akimurihira maternity na akimukombera taxi, akimucokia gwake. Ni kwagire na maundu maingi muno na kuu. Riu ningikinyiro ni uhoro ati mwana uyu ri ni wa uyu wakwa, tondu niwe woya maundu mariku. Riu ni ndathire gwi prophet uyu ngimuhe rugano ruu akijira ni uria ngukwira uria kurathi to ni ndiramenya uria kurathire. Mwana uyu ni wao, ni wa gwaku, ni kahini ga gwaku. Na ngimera ni ngwenda kumenya horo kana wa madathi ku muciari wa mutumia ri ndeto iria ndaririirie njirire mutumia kuma muthuro kuma kuretwo na mutumia uyu, na ni tura suspect ati mwana uyu ni waku, ni wa gwaku. Ndoka ndera muthuri ngimera atiri ni ngwenda DNA ya horo uyu, akijira ni ndagika DNA no cio ti wira wake, ona ndari mbia. Ngimera ni ngurugamirira ngitha ndagitari na akijira DNA ya kundiria ngiri 48. Ngimera DNA yako ni ngiri 48 na tutiguthi na indo nyingi. Guthi na rwara rwa mwana na rwara rwaku kana rucuru rwaku na rwara rwa mwana ni aregire. Hau ngiyihuriria mwana ni wa. Riu prophet ni ajirite mwana no wa muthuri. Na akijira ndumate muthuri uyu murekere. Nini ndaigire ngororuro na ngigwa ndaturwo na ngigwa ni ndaga thayo na ngiagira bata thiini wa thino. Ngena riu ni ndigikana muthuri ni guthie nguthie. Kuguri prophet uri ri ni ala fight nyume kwa muthuri uyu ahikio ni uyu wakwa. Tondu ni erire muthuri uyu wakwa atire kimera atiriri no nyende uhikie tutungatage nawe. Tondu ni tungata ndiraruta ri ni tungata undeithĩtie yakimwira akimwira tungata wa njira ya na thutha ucio ni Ngai ni ndungatagira na Ngai wakwa tungatagirwo guo. Muthuri ni agitikirio na akiona ni sawa. Muthuri wakwa ndamurehoro uyu ni anjurire agithama wiki igiri kuria thire agikombora ri kumbe muna fiure ni athia gwake na arakoma nake. Muthuri wakwa coka gwakwa ri akinjira ati no anjurage ati nikio andu moraganaga ngiona uyu ni kunjura kaba ndimweherere. Ni ndamwehereire na ngithie ndathie ri ndathie ndikikara Juja. Muthuri uyu ri makiona na muhiki uyu mutumia uyu prophet uyu ni ngoma akindimite ngoma tondu nabia Ngai matihana uguo. Akioya mutumia uyu makiona na mutumia uyu magithie Mombatha. Mathi Mombatha ri akioya uyu wakwa atiriri Mombatha ni kuri my spiritual amwitire my spiritual father uria wi Mombatha. Na magithie spiritual father uyu ri ni mundu no rurimi ni nyoka. Mathire rira maingirire karumu karia maingirire ri muthuri ni ndetwa atiriri akuwe mbica yakwa. Kugu ari na mbica yakwa ndi mugima agithie nayo. Nake mutumia uyu ari na mbica yake mugima magithie nayo. Mutumia akiuria atiriri ati muthuri ni uranjiraga uhoro wake ni uyu na nende mufundithitie na magongona maria tweka ni tweka magongona kana ni metikirite ni magongona na njira na thutha. Mutumia akimwira atiriri urenda atia? Akimwira wa mbere ndenda muthuri atonge tutikota kuruta wira uyu tutari na mbia. Ni fact maragweta Ngai ukarigwo kari Ngai uriku tungatagwo tondu Ngai uria tugutungatira ri ni tugutungata na uyu tondu ni ngirite box ya undu-ini uriku undu-ini uyu na ni ndenda atonge. Akimwira kindu kia mbere ni getha mutonge ni ndenda sacrifice na sacrifice ino ri ni umuhire akuhire ihuru ria ni na 3 months moke no matane ko guo ri akirio kana okire na mbica kiuga mbica cikirutwo yakwa na ya mutumia ucio yakwa ri igitinio nyondo cieri cigitiniririo hare mbica ihana ri cigitiniririo nyondo cieri na igitiniririo mwiri wakwa wa thiri kafika nyuma-ini kau makirengerera magicoka makirengerera ya mutumia uyu o nyondo cieri na mwiri wake. Koguo cigicenjanio ni ngikirwo nyondo cia mutumia uyu na mwiri wake wa thiri nake mutumia agikirwo nyondo ciakwa na mwiri wakwa wa thiri. Koguo ni twacenjanio. Riu akirwo atiriri uyu niwe mutumia waku wa thutha kumania na thaa ici no na riu ndaneo ciga cieni ni ndacenjanio. Aikacokirwo na mweka uguo ri mukuruta igongona ya njira ya na thutha. Riu makiheo rumu makiruta igongona ria gukamirisha
merio nĩ gũkamirisha igongona rĩrĩ makĩrigicwo magĩthiĩ nĩathire na kĩihu na akĩgĩanda yani nĩ merie patore magĩcoka kuo macoka kũrĩ mũtumia ũrĩa arutirwo nda na nyoka tondũ atĩ agũcagia rũrĩmĩ rũkahana tarĩ nyoka koguo mũtumia ũcio erirwo aikara mũtumia ikaraga akĩgĩa mwana rũrĩmĩ rũkĩrutwo rũgĩthiĩ njĩra ya mũtumia ũyũ rũkĩgucia mwana ũcio tondũ hana tarĩ kani nĩ kanyamũ nĩ mwana wethũgũndaga kana tarĩ kanyama rĩu ũyũ wakwa akĩrwo atinangie gakĩigĩrwo metha-inĩ akĩrwo agatinangie agĩtinangia he harĩa agaikirio akĩrwo akome nake akĩbrindaga tondũ mũtumia ũcio nĩ iguo ruo rũnene mũno tondũ nginya nĩakayaga rĩu ũyũ wakwa erirwo akome nake hii ni kukamilisha dhabihu icio ciao akĩrwo nĩ ya mbere etwo ithatũ no Ngai omoigaga nĩ Ngai atĩ Ngai nĩ etĩkĩra igongona rĩrĩ no nginya tũrĩkamilishe yani nĩ kũhinga igongona metwo ithatũ ĩyo nĩ ya mbere nĩ yekĩka ya kerĩ akĩrwo arendwo thakame yake na niĩ nĩ mwana wakwa rĩu kwa mũnyaka wa Ngai ndorĩte na mwana wakwa wa kahĩĩ mũthuri agĩcaria mwana akĩnjaria nginya kũrĩa ndarĩ tondũ athire Facebook akĩrora andũ arĩa tũchataga nao mũno na andũ arĩa makomentete indo ciakwa mũno akĩona mũtumia ũmwe nĩ tũra comment nĩ tũraria nĩ twathiaga na gũkũ Kĩrĩnyaga kũina koguo nĩ atuonaga nĩ ndahũra mbica na ngĩ post ngĩina akĩmuoya akĩmwĩrĩra na akĩmwĩra nginya gwake akĩrarire mũtumia ũyũ nĩ wakwa na nĩ orire na akĩũra na mwana nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda tũrĩ nĩ thiĩ nĩ nyone mwana ngoro ho mũnyaka wa Ngai nĩ ndingathagĩria thamiri yakwa ndigwa sadio ndigwa gũthi kanitha na ndĩ na mũndi na ndigwa ndigũthi ona ndigũthi ngira mwana wakwa athi kanitha ũngĩ warĩ wa pefa hau kimwe wenda ile church usema huko mimi church leo mũthuri ũcio okire kanitha sadio itokire kanitha nĩ warĩ kanitha na ikarire gĩtĩ gĩa thutha nĩ ndiokire kuo acariri mwana akĩmwaga akĩnjaria akĩnjaga the following Sunday yarũmĩrĩire bado ndigũthi kanitha no okire agĩetha mwana akĩmwaga koguo rĩtwa tĩrĩ koguo acaragia mwana wakwa akamrute sacrifice iyo nĩ ngoma mwana agĩte mwana aciarĩte iyo nĩ shaitani no ndigwa nginya kũmwĩta mũthuri rĩu mwana wakwa nĩ agire macoka kũrĩa kĩrwo tĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa ũgwĩka tondũ mwana waku nĩ agarĩ ũgũcaria kairĩtu karagĩire na ndage virgin ũrĩa mũirĩtu athiaga akagĩa nda once mũirĩtu ndarĩ mũhiku ũtarĩ na mũthuri mũthuri ũyũ nĩonire ndindũ kũrĩa arutaga andũ acio nĩonire wana gũkũ banana akĩoya kĩtu kau agĩkahe mbia agĩkĩra ndawa atwara Mombasa magĩthi marĩ erĩ o mũndũ na mũndũ wake mũratawe na mũhiki no ũyũ ũrakwa na mũhiki magĩthi Mombasa koguo ũrĩa arĩ mũ prophet ũyũ nĩ direct tũndendire gũkũthi nao mũirĩtu nĩ agĩtwarwo Mombasa na agĩtwarwo kwĩ ngome ĩno ya nyoka na kiuga rĩrĩ tondũ na mũirĩtu haha rĩ na ndagĩtĩkĩra gũka kũrutwo gwĩka atĩa akĩmwĩra we ũka koguo amũhuhĩrĩrie ahuhĩrie wakwa mĩhũmũ akĩmũrathia mũkiss wona amũkiss mamecirie make nĩ kũra mekũra nĩ agĩthiĩ ũguo na agĩkiss mũirĩtu na mũirĩtu akĩona tata memory agĩtwara mũirĩtu gũkũ akĩrutwo pregnancy ĩyo na yarĩ ya 5 months koguo ũcio arĩ mwana na sacrifice nĩ maruta sacrifice ya mwana ũyũ rĩu shaitani ĩno ĩkĩroyo wakwa atĩrĩrĩ nĩgetha mũhiki ũyũ ndakarigwo nĩ atĩrĩ muoyo mũtware thibitarĩ akĩmũtwara thibitarĩ na gĩthiĩ akĩhaka atĩ ndagĩtarĩ ũcio aka ndagĩtarĩ rĩ ndagĩtarĩ mũirĩtu harĩa agurumũkĩire rĩ erirwo atĩ ithuĩ tuonire wauga mbu ambia kũbreed koguo atĩ nĩ miscarriage eka mũtũrũtũ ũyũ nĩ agire na confusion mũno tondũ ndarĩ mũrwaru na how comes atĩ nda nĩ yoima atĩ aiguire atĩ ũyũ wakwa aiguire na mũgambo mũkiss koguo amũkissire agĩte memory rĩngĩ rĩu akĩriganĩrwo kwenda nyamũ akĩona enda kũinũka atwarwo stage haibio ngari inũke koguo ũyũ wakwa no kũmwoya mwoire akĩmũhaibia ngari na mũirĩtu akĩinũka ainũkire atarĩ na nda koguo nĩkĩo macaragia atarĩ na mũthuri tondũ korwo arĩ na mũthuri kona nĩ mũtumia wene nĩngĩ nĩkũngĩamenyekire nĩ ndĩ Juja nĩ ndera Ngai andeithie na anyonie njĩra tondũ rĩu harĩa ndĩ rĩu ndirĩ na thutha na ndirĩ na mbere Facebook rĩ ngĩona mũndũ ũrani request a friend na ndwagĩrĩirwo mwĩtigĩre Facebook
ya ngoma nginya na Facebook. Ngĩona araita Apostle Makwele. Ya, niwe etaga Apostle Makwele. Akirequest ya mbere ngĩmũdelete. Akirequest ya kerĩ ngĩmũdelete. Agĩthiĩ kwa Messenger. Akĩndũmĩra message akijawe nĩ mũnabii nĩ mũndũ wa Ngai nĩonete marengereire ndĩ ũgwati-inĩ he gĩkuũ kĩnyumĩte thutha. Kĩmũria gĩkuũ atĩa na niĩ ndiragĩkua. Akĩnjĩra ĩhĩ request Alfred ĩtĩkĩra tũhingũrĩra ngoro yaku twarie. Ningĩmũhingũrĩra ngoro na tũkĩaria. Akĩnjĩra mũthuri waku etagwo fulani na nĩma ngĩmwĩra yeye nĩguo etagwo. Akĩnjĩra ndona nda yaku yumĩte ciana 3. Ngĩmwĩra yeye na nĩkĩ ndĩrona ciana 4 gwaku. Ngĩmwĩra mwana wa my sister waku nĩ njikaraga nake. Akĩnjĩra nĩ etĩkia ndĩ wa Ngai. Ngĩona yeye ũrakĩmenya maũndũ gĩti wa Ngai. Ngĩmwĩra yeye no rĩu ndĩna guoya wa nabii niĩ mũreta anabii. Akĩnjĩra niĩ ndĩ mũnabii niĩ ndĩ mũndũ wa Ngai na no ndĩandĩkĩte Apostle Makwele. Akĩnjĩra ngĩmwĩra nĩ ngwenda gũthiĩ ngũmenye wega. Akĩnjĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ waku rĩ guoko gwaku kwa left rĩ nĩ kũrĩ kĩrema. Ngĩrora ngĩona Ngai nĩ kũrĩ kĩho. Ngĩmenya mũndũ wa ngano wa Ngai na tondũ ndĩna thĩna na ndarigwo ũrĩa ngwĩka na ndaimire gwakwa rĩ ngĩmwĩtĩkĩra. Akĩnjĩra atĩ nĩ ndĩrenda tũiguithanĩrio nawe na mũthuri waku nĩ gũkua akua na nĩ ngwenda ũcoke gwaku gũtungatĩra Ngai aranjĩra. Ngĩmwĩra nĩ akue niĩ ona ngĩkua niĩ ndimũĩ niĩ ona ndirĩ mũthuri no nĩ ndĩ ciana ũcio nĩ ithe wa ciana no ti mũthuri wakwa. Akĩnjĩra aca mũtu-inĩ kwandĩkĩtwo wĩna mũthuri. Ngĩmwĩra nĩ kwandĩkwo ndĩna mũthuri no gũkũ thĩ ndirĩ. Akĩnjĩra nĩ kũigua Ngai kana ndũkũmũigua. Niĩ nĩ nyendete Ngai na ngoro yakwa yothe. Niĩ kũrĩa ndanahoya ngoma ndahoya ngoma nĩ kwenda Ngai tondũ nĩ Ngai ngĩtĩkia nĩ ma nĩ Ngai. Ngĩmwĩra nĩ sawa. Akĩnjĩra atĩ Facebook ya akĩndũmĩra mbica ya mũtumia mũthaka piũ mũtungu mũtumia mũthaka we piũ. Akĩnjĩra ona mbica ndagũtũmĩra ta tũmĩra mũndũ waku. Ngĩmũria yaki we mũtũmĩre. Ngĩmũtũmĩra no mũria nĩ ũcio kuo ndambrokorire mũthuri tondũ ndambrokete. Ngĩmũtũmĩra mbica na ngĩmũria ũcio nũ. Ndahithire anjĩra nĩ mũnabii wĩ Kayole. Ngĩra ũrĩa anjĩra nĩ mũnabii wĩ Kayole. Akĩnjĩra nĩ mũnabii wĩ Kayole ndamũria atĩrĩrĩ athiĩ kuo kwahanĩkire atĩa. Ngĩũria ũyũ wakwa ndiamũragia tarĩ kwĩrwo ndĩrerwo ruo ndetũra nĩ ndĩrarĩrio. Ngĩmwĩra wathiĩ kuo rĩ mwekire atĩa na atĩa ũrĩa ndahithire. Akĩnjĩra ndathire kuo ngĩenda kumana na ũyũ rĩu ũngĩ waka rĩu mathiĩte Mombasa na mũtumia ũyũ ena ciĩga cigana. Ena njĩra ya mũtumia na ena njĩra ya mũthuri koguo no ahũthĩre mũtumia na ahũthĩre mũthuri. Rĩu akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ ndathi gwake rĩ ndathire gwake gũgĩtuka ndarara rĩ ngĩkora nĩ ndathiĩ na mũtumia ũyũ nake nĩ athiĩ na niĩ no yahũthirie maita maigana maita merĩ. Ũyũ wakwa akĩhũthĩra njĩra ya na thutha ya mũtumia ũyũ na akĩhũthĩra njĩra ya na mbere ya mũtumia ũyũ. Rĩu ũyũ ũrĩa akĩmera gũkamica igongona rĩ niĩ na niĩ ngũthiĩ nawe na njĩra ya na thutha. Ũrĩa ũreta Apostle ũrĩa akĩnjĩra ĩno nĩ ngoma. Akĩnjĩra niĩ njitire tondũ kwarĩ Friday rũciũ wethe bia wĩnũke. Ngĩmwĩra nĩ bia ndingĩona ndũmĩra. Anjĩrire niĩ ndingĩkũhe bia niĩ bia ndingĩkũhe. Ngĩmwĩra tondũ ndirĩ ngwĩka atĩa komba niĩ noguo ndekire ngĩkomba 500. Koguo ndathiĩ rĩ mũthuri angorire gwakwa njikarĩte thĩ akĩmaka ndanjarĩirie akĩnjũria kaĩ kĩ woka. Ngĩmũria ti gwakwa ndoka kuoya ciana. Koguo mũthuri ũrĩa rĩ twaragia nake na Messenger. Ngĩmwĩra na message nĩ ndainũka gwakwa na ndĩ gwakwa thaa ici. Akĩnjĩra ũtukũ nĩ ngumĩrĩra mũthuri. Rĩu ũrĩa Apostle nĩ ngumĩrĩra mũthuri waku na he maũndũ ngũmwĩra na nĩ egũkwĩra. Ngĩmwĩra nake mũmĩrĩra wake thitini tũraria naye kota ngĩnyumĩrĩra arĩ niĩ. Akĩnjĩra aca ihinda rĩu rĩtikinyĩte. Ngĩmwĩra no ũyũ ũramũmĩrĩra ta kaĩ moya-inĩ.
korwa muona kayo moy akijete uhoro wa Ngai nikiriga kimane sawa kimumerera ndire na thina nigirwa kwa ucinyo kira kijira ati akorirwo ni muthuri wikirite nguo ta cia Nigeria uria Nigerians mekiraga muthuri muiro muthuri very handsome tondu njire ndinde na muthuri muthaka ta ucio na ni muiro akijira ati atumitwo ni Ngai atuike uteithio thiini wa mucii witu tondu ningi na story na muthuri ucio ringi mura ni sawa uria kwenda gwika neke akinyandikira na message thitwaragia nake na messenger kuu nginya namba yake ndiari kuu twaragia nake na messenger kimena ni akije no mumerera ai na ati na thina we uria kumura mwere muthuri kwa kije muduri kijira atiriri ni ndenda turage uria muure wa njira igire tunwa ngoma mumera ka Ngai oraganaga akijira thi mandiko-ini akiuga murogi ndaga akijira ati mandiko maigite ati murogi ndaga ature ku Ngai ni henete rutha rwa murogi uragwo mwana weke murage wako no wego murage ati akijira turamuraga nawe ngimura ni ndiuraganaga akijira tu yokuragana ni hoya ria kuri kumuraga tondu wa mundu maria akite na meciria athukitie ya andu tondu nake ati uria wa njira igirire enda akuoya uyu wakwa nona ni amurirwo ni karia kangi ka Mombatha gituika wa magongona maya ma njira ya nathutha koguo none ni menyene wa njira ya nathutha to ni ahinguritwo koguo endaga amuoe marutage igongona nake na ni manjikie nja ningi kimena sawa kimurage to ni ngoma akijira ngure anointing oil kasufa karia kanini maundu moru magigi shaitani ni giko akijira ngure gacuba karia kanini ka anointing oil ningi thingigura gacuba ngigura maguta mau ma anointing oil akijira hoe thiku ithatu ndohete gitambaya kia white ngimera fast kana andu akijira ndoga fast we hoya ngimera ngohoya atia akijira uhoe nogwete maritwa ma mutumia ucio Ngai amunine ningi ni na thiku ithatu akijira gacuba kau wiki njira yaku ya uciari kimera kuingira atia na niguo gekanene akijira wai maguta uhake turaria nake na thimu na message ni message turatumanira nake ngimera Ngai ni sawa ni to ni Ngai ni ndiragia thikira nyingi ya gacuba na ningi korea nderi ngiro gaikare ndagika 45 ngomete niga gikare ndagika 45 ngomete ngikaruta ngimane ndaruta kijana no aruta he mathaa meri tuika mathaa meri mathira kinyandikira message kijira tiri taria mundu akwa tiri na nieku umutumia ucio ngiuria mundu akagumira fulani karete akurathie kijuria Ngai to niki akijira kayo imira hiwe njiro aranjira ni ndahurwo thimu ndero ni akura ni ndaikarire thi na ngira Ngai ndironagana ni ndinoragana no itinioro ndioraganaga ni ndacaio muno ni horo ucio akiro ni akua ngiandikira message ngimira ni akua uria prophet ri ni arona uyu wakwa ona ni maratonana nake spirit ni arokaga kwa gaikara thi na goka gitandaini agakoma kuguo na ngimondekera message kumira ri already niwe tondu wakwa ni njuragia tiriri nona fulani haria ngamwira ku etinikire kia murango-ini aikarite hau aikarite thoti ningimani gutie mundu ndirona ni akija hau aikarite thi riu ni ndathia gitini kiu ngaikarira handu hanjikarire gitiri uyu wakwa kajete Ngai ni wa muikarira ngokira kuguo uyu wakwa ni amuonaga no ni ndamwona ndimwe Facebook ngimera kijana gikua akijira riu ndirenda mundu waku tondu ni go travel South Africa ni go travel utuku umuthi njoke Nairobi kuguo ni ngumumerera utuku ndimwire kuria kungora ngimera kaini tangiuka akijira aca ucio wira ti waku agitravel akiumirira akimera mukore Serena handu fulani hau no hekumuoya agitravel uyu wakwa agithii rucini athi akorire o mundu urionaga spirit nirio alive na bodyguard kidothiana bodyguards
akimwoya magethirimu tondu yale rumu ya iguru akimutwara rumu ya iguru akimera riu ni ndungata ya Ngai na ndumitwo ni Ngai na ninyonetio nawe wi ndungata akimwira ni ndungata atia acha we wi ndungata magongona maria urutaga ni ma Ngai akimwira na thutha akimwira no wamurirwo na ni wetikirire akimwira kae we nawe kariguo wikaga akimwira na ni niguo njikaga uguo niguo nyamurirwo ni Ngai twina mutumia wakwa riu ria ari na mutumia ke no gwikaga akimwira ni sawa akimwira thie bafu withambe uyu wakwa thie bafu withambari akorire angels 9 angels araika akorire araika kuri mari na guo kitama uyu mekaraga wa blue kuri mari na tama wa red yani angels na makara mao o angels na ritwa riake wakwa ni makire muno tondariona akimuria aya nia akimira aya ni araika akirwo ndenda wikarire giti kire agikarira giti akimira ndenda gukwamura wita ndungata yakwa turutage magongona nawe we wakwa ndaregire tondu ndu akimenyerete na ndu atikirite akitikira etikira aya ni mari na maguta ma anointing wero ti anointing weno ere huthagirwo guku ni maguta mangi ona akiate ndarira mona kuguo akihakwo maguta na gitiririo mere na akiamurwo arikia kwamurwo ri o araika guti mundu tathire nake utuku mugima kuguo makomire na muthuri uyu mari othe kenda atiri ni igongona ria kwamurwo nigetha tungatage nao na muthuri uyu ku muthuri oka rucini ri niwe wahingire igongona arikirie nake ngihinga igongona akirigwo rucini undu uyu ri ni wawitikira ati akiuga kuguo ni mwega nawe ndwaino kwa muthi ndenda hwaini gwikira gicuhi riu wako kinyandikira message kijete mundu mena marathi guku ri ni ndiramwa ngimoria mariku riu agikindariria ngimwira Ngai wahoya ngoma we ni kuru igwe raika maragana urigwe muraika wena mutumia urigwe muraika urakoma na mundu kijana ni Ngai aya ni Ngai na ria mahana ni Ngai ngimwira ni sawa tikina thina uria prophet kinyandiki apostle kinyandikira message akijira muthuri waku ni ndamwamura na ni atuika wakwa na hwaini ndenda kumwikira gicuhi riu wakwa kirwa cukethi ethe gicuhi kingi gicuhi ya guku akirwa akona gicuhi kuguo tukuri muraika uria wokire harurukire akiharuruka na fairo na akiharuruka na gicuhi nowe wakwa na gicuhi kuguo ri kindu thaa kenda ri aikange no magiuka kenda o aria ndagicoka kenda makimira uyu muthuri akimira ati ndenda gukuhikia na nikio ndina gicuhi giki akiuga no kana giakwa akiuga akiuga giki ngugwikira ri ni wakwa nigoru arume ni mudrume ni mahikania na akimikira gicuhi uyu wakwa gicaina fairo na kiambata kuguo ni ahura muhuri ni ahika akirugi kinakio ri ndenda kuruta igongona rugi kibwa kwagurite nduta igongona uthi ugekira waku mutumia waku nucio rucini we umwamure umwikire icuhi umwamure atuike witu wakori no wagekire rucini ri akirwo kindu thinasarari akirwo gicuhi kiu tarehe akineana gicuhi akingirie njira ya kioro muthuri wakwa muthuri ikingirie njira ya kioro aingirie njira ya kioro muthuri agithie nake nina gicuhi thiini riu muragitire gicuhi gitigithie nda akimura gutire handu nda cirokanira kuguo athie nake na gicuhi gi thiini na uyu wakwa akideclare ati ndamura majita matha ndamura matha eta ndungata na muruti wa magongona uguo niguo ugire niguo riuga na akiuga akiruga ndagika 30 niguo kuruta gicuhi mundu ucio ni arutire niguo na gicuhi thiini na ni athio nake kuguo kihatiritwo piu kithiini ati ndawira ucio arutire gicuhi akiruta gicuhi akiruthio kihure na serviette ndugathambie kihure na wipes
he wipes ciko na perfume akiro cihura na wipe na ukihurega na wipes na ndugagithambia ikire muko waino kathio mwikire ni wakwa agioka mundu wakwa na agioka na gicuhi ekirite guoko kimuria na rutire ku gicuhi kijira gikiri ndekirwo ni apostle ati ni ahikia riu tutare magongona nake ngimenya ati akuhikia wahikio ni muthuri ni mutumia wake undu cio ni wahengire muno na ngimuritirire no ngai kweli kijana ni ngai tuduri kundu kuroka araikare na niona cio ni araikana ni ngai thiti ngai alafu anamwira undu na maandiko uyu wakwa muria kiuria kamera thi maandiko-ini ni kwandikitwo na ni makona na niguo hatiri undu ungi nima muthuri wakwa kagijagira gicuhi gikiri njirimo mbukire ngimwira no ni ucio ni ndikwenda ngimwira ni ndikwenda ni reke njikare uguo ni nemwe njira njike ni ndikaga no ni gicuhi ni ndikuhika kinjikare uguo ni ndakiregire ndakirega spirit ira ni arakarire muthuri ira ni arakarire uria apostle uria tondu okire akiingira thiini wa muthuri wakwa tondu muthuri wakwa ng'ang'atharire aking'ang'athara piu ngiona tari gukua arakua agicoka agiukira rimwe hai ngimuria kari kiweka agikira akindora mundu uria arandora ni ta ghost wikara kwa ikarete ri ndaikarite ora ni kuria andu maikaraga ruwe okahana tari bare na tari bouncer yani kuria aroga na hai utiuria joy ngimuria who are you agikira akindora agikara thi akijira kachini pale aragia githori ari mukarejini akijira kwa nini umekata zile mambo umeambiwa na bwana yako ngimwira mimi sioleki tena mimi sitaki bwana na sitaki hiyo maneno yenu nigetha njiri na gikuo tondu aragia na githori akijira ni wamenya ndokate thiini wake ngimwira ndiui ngimuria kuu akijira spirit yake ni ametuma kwa spirit hiyo yake ni motito tondu haria igurire njiri atiriri ni ndekora motito ndigiceirio ni nyamu cihana ng'ombe ciitagwo gute mbogo ati arigiceirio ni mbogo na aikarite handu na ihena irima rina thuraku koguo tungihengicani na mundurume uyu ndimurume kana ndimwaririe uru spirit no uyu wakwa igere wagirwo ni mbogo na ikirima riu rina thuraku ndio nataka huyo rudi akija na yeye rudi kama hutakubali kuna kitu nitafanya na penye huyu bwana wako ako sahihi atakufa kama si akufe ngo damulile na akufe siko ndani yake si mimi naona mwili yake kwa spirit sinoni na spirit siwezi ona akijiri wewe wacha mng'ang'ano ndio mimi ni sawa akihokirwo akimaru aumire uyu wako akigwa riu nigwa ndaririe kuria oima spirit irari kuringana uria riu yokire ri ni ndagigige muyu wakwa akijira atiriri ati ni arenda ngome nake no ndagukoma nanie mbere akome nanie thutha ngimeni ndingihota koguo andeheire mai na ngirathi mai mangĩigua ndanyota ndaigua ndang'ao rimwe ni mai nginyua ni nginyua mai ni ndionire gwathire ngikora uria ngukanaga ni njikirwo uguo koguo tiwe wakwa weka uguo ni spirit iraingira thiini wake yakoma nani tondu yakoma nani yorari uyu wakwa hurumuka njete kanitha kurathi ngimura niki kijurie nitendeka hembe njikite ngimura atiri undu wekete ngimenya ngimenya ndikumwira twakoma tukure spirit ira yokaga ikaingira thiini wa muthuri wakwa igakoma nani ngenda kumenya nigetha mundu anyumburire ringi gia freedom nake ngimura sasa nimekubali venye umeniambia tutafanya kazi na wewe nataka nijue huyu akibadilika na akiwa yeye akijira nimekubali nimekubali tunendaga riri tugie ndogo nake nigetha anyumburire tondu ndagia violence nake ndari ndu akanjira wama tukigia ndogo nake nyumburira akijira riri ndiga tutungatage na inywe nie thie na muthuri waku na njira na thutha nake agaguthie na thutha
ngimwĩra nĩ ngũhota, akĩnjĩra nĩ ekũhingũra. Ngĩmwĩra nĩ sawa, hatikĩna thĩna. Na akĩnjĩra nĩ arenda ngĩenda yake ya apostolia na ngie kairĩtu na ndigete Hadasa Wanjiru. Kana kadage Hadasa Wanjiru no yamari nginya mandĩko marĩtwa maibuku mu Biblia-inĩ Hadasa Wanjiru. Na tondũ wako nĩ ndĩtĩkĩrĩte pia na ndarĩ akĩũrio mũtumia kwĩgiria nda kairĩtu no korwo wena thĩna, akiuga ca. Na ndĩũria atĩrĩrĩ aragĩa yaũ, augire ca. Kugura gĩcaini akĩmenya okay nĩetĩkĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũkũgĩa kairĩtu karĩa ũgatigĩrwo ũtungata ũyũ ndĩkĩrĩte thĩinĩ waku. Ngĩmwĩra nĩ sawa, niĩ ndagĩire nda ya ũcio spirit ĩyo tondũ aingĩrire thĩinĩ wa mũthuri wakwa, ngĩthiĩ nake ndangĩgĩa nda ya kairĩtu. Haya niĩ ndĩmaripũka makwa ma pregnancy na kĩrĩ tondũ niĩ ndingĩkĩhota rĩu maũndũ maya ndĩna nda rĩ. Mũthuri wakwa akomboreirwo nyũmba wa Ngigĩ, rĩu yarĩhirwo 2 years athiana ndĩarĩhagwo kĩrĩa gĩothe rũhare gĩtikũrwo. Koguo athiaga agathiĩ nake angels rĩu othe makĩhana tarĩ kũhingũrwo mahingũrĩrwo andũ rakomana angels. Ingĩendire gwĩta spirit yani he kĩũndũ mũndũ ũcio anjĩkĩrĩte, ingĩendire mũthuri wakwa njĩte spirit tondũ for example tuge mũthuri fulani nĩ ndenda aingĩre thĩinĩ wa mũthuri ũyũ wakwa njaranĩrie nake anjĩre mĩtugo yake, nĩingĩtire. Rĩu njuge njĩte spirit ya tũmĩtuge Njoroge, njĩte Njoroge ndĩmĩte thĩinĩ wa mũthuri ũyũ wakwa na njĩke igongona nĩwe ũgũka. Tondũ prophet njĩre atĩrĩ atĩ kwĩna mũthũngũ wĩ Rũraya na mũthũngũ ũcio rĩ nĩamwĩkĩire spirit ya kũnyenda niĩ, na tondũ nĩahikire ũyũ wakwa rĩ niĩ andore kwĩ mũthũngũ ũcio ahikie. Ngĩmwĩra nĩngwenda kũmuona, akĩnjĩra thimũ-inĩ yaku, ngĩthiĩ thimũ-inĩ yakwa ngĩkora mbica ya mũthũngũ nĩ mũhĩndĩ, arĩ mũhĩndĩ. Akĩnjĩra ũyũ nĩwamuona, ngĩmwĩra ĩĩ nĩwamwenda. Ngĩmwĩra nĩ kũhikia kũkĩĩtwo ndũrĩ mũthuri nĩtwaire. Ngĩmwĩra nĩ sawa nĩariũke. Akĩnjĩra ndĩrenda wĩke igongona rĩa thikũ ithatũ wĩte spirit ĩrĩa yake ĩingĩre thĩinĩ wa ũyũ waku mwaranĩrie nake. Niĩ nĩguo ndekire, ndarĩ na hinya wa gwĩta spirit ya mũndũ Rũraya okĩingĩre thĩinĩ wa mũndũ ũrĩa twĩnake haha ndĩmũmenye ũrĩa ahana na ũrĩa ekaga. Mũthũngũ ũcio nĩokire ngoma wa maheni, maũndũ make nĩ ma maheni, hatirĩ maũndũ make mama. Kĩ spirit kĩu gĩgĩũka, rĩu gĩoka rĩ gĩkĩnjĩra how are you, kĩngĩmenya mimi sijui I don't know how to talk English. Siko ndani ya mtu ya Mkikuyu toko Kikuyu. Akijira how can I talk Kikuyu, I'm not a African sijui what. Ngomea okay, I'm Kiswahili, yes I can talk Kiswahili. Kimenya ho spirit ya mũthũngũ yari gĩthweri, hau ngĩambagĩgia na question mark. Tukikiaria nake akĩnjĩra nĩ ekũhikia, akĩnjĩra mũtumia ake nĩ akũire mena twana tũrĩ tũmĩthũngũ, akĩnjĩra nĩ ngũgũtũmĩra mbica icio na nĩ makĩndũmĩra tũirĩtu tũrĩ tũmĩthũngũ, akĩnjĩra nginya nĩ angũrĩra nyũmba Rũraya. Koguo gũkũ ngũhe mwaka ũmwe wa kuoya passport nĩgetha tũmbũke nake. Rĩu ũyũ rĩ ndamwĩra ũrĩa watha twarie na mũthũngũ ũyũ ndika nĩ wĩru agĩire, akiuga nĩ disconnect ũhoro ũcio. Akiuga rĩu rĩ thito nyũmba ũrenda thito ngari ũrenda ngari nĩ ngũkũhe na ngũkũhe ngari ya Harvard itawate ya Harvard, na nĩgetha ũmenye nĩ ngũkũhe rĩ ngomba kuonia mũthuri waku amĩonire piũ tondũ erirwo ndenda ũthiĩ stage ũrũgame mwena ũngĩhe ngari ĩgũka ya Harvard wĩingĩre. Mũthuri wakwa athire akĩona ngari na akĩingĩra, aingĩra agĩtwarwo nginya Eldoret. Mũthuri wa apostle arĩ na kanitha mũnene mũno wakĩtwo na icicio theri kuma thĩ nginya igũrũ, kwarĩ icicio tupu, kanitha mũthaka, itĩ ciarĩ cia gold, kara ya gold itĩ. Gĩtĩ kĩrĩa mũndũ ũcio aikaragĩra harĩa mbere ona no wĩtigĩre gwĩtigĩra, no wĩtigĩre. Agĩthiĩ na akĩonio, aingĩra rĩ akĩrwo athiĩte keyboard-inĩ. Ũrĩa akorire keyboard kimete radio fulani tulikuwa tumeambiwa na dad kuna mgeni anakuja. Akirudi keyboard, akimura keyboard na kina worship, agicoka akiuma akihaica ngari ĩrĩa ikimutwara ikimucokia nginya muciĩ, akirwo ngari ĩyo nĩ ya mutumia waku ti yako.
ni ngiri wako atiriri maundu maya urona ri ni ndionaga na kwa tukanine ni muno kimono gukukira ni ndirarega kuona niki ngirwe ati heigo ngona nguruta nigetha nyonage maundu maya tondu ni igongona ekire ngirwe ni gwika igongona riu ndimone ngirwe ni ukahota thiku 40 uthie ngomu kirima 40 days no omuthenya uritumagirwo 7 angels ugathie nao omuthenya 40 days nigetha uhingurwe maundu mau ndikwenda kinjikare ndumaini ni marema ndingihota tona ngwire ngiro gikariu yore ndindainire ndihakuri guciara ri muthuri akiuga akinjira atiri tutwaragia nake na messenger agioka gwakwa tuko ucio agikarira giti uyu wakwa ni aramuona no ni ndiramuona akinjira ng'anie haha ngimuria muri uria arenda akinjira ni agurite nyumba na nyumba iyo ni ya bedroom 5 na hena nyumba ya Wanjiru riu kana gaka ndinako uyu akimwira atiriri nigetha etikie ri ndenda gukua uyu wakwa akinjira ati aranjira ati nigetha njitikenda kungua kimwenda gukua atia ni ndonire muthuri wakwa arigoya na akigwa orimwe ngitaukwo ni spirit ya thii kuo ni ndoire muthuri cio na itikama kingi mutwara bedroom na ngimukomia itonera kibreathe no ni ndeciririe ni spirit yake ya thiku spirit yake yathire nginya Eldoret na akiona nyumba na akiona withaka na indo iria nacio itithaka screen ya 50 inches ya wall yani nyumba very smart no rire wa Wanjiru ndiraciara no kandikwo malavu no kandikwo ritwa agicoka gitoro rumu ingi akiro rumu no bedroom ino ri nitu nawe tondu mutumia wakwa riu muthuri uyu na apostle ucio na kionio ni bedroom iyo na kionio bedroom ni yakwa ira ndikoma na kionio bedroom ya ciana ciakwa riu uyu acokari spirit yake acoka agurumukari akindariria ngimwira nie utore Ngai aturaga muoyo ni tutikuhikio nawe akono urahika uthio kahike ni utigana nani akijira hiyo niguo kuri nginya kwini kwega kundu ni kwega maundu maria mekuna nduri wa mona mari no gutura thina ine ngimwira ekenjikare thina ine ni ndiguthi kundu ni tutikuhikio turi ithweri agakoma nani ni ndarega ndingihota kava akiehere athie ni ndigire kava akiehere athie ngiumirwo ni muraika akiingira thini wa muthuri wakwa eta Gethsemane tonda murie who are you akijira I am Gethsemane ngimuri Gethsemane kumako ate iguru kwa Ngai guoko-ini gwake kurio ngiona ni Ngai iguru kwa Ngai guoko-ini gwake kurio niho ikaraga ati ni Ngai wa mutuma immediately tondu ndarakara marakara macio makinyagira Ngai ngimuri urenda ati akinjira ati urenda ati na muthuri urenda kumuhikia muri nyeri ngimuri ngimuragania nake ni akue ni uri apostle ndagiro nake ni akue ndakwenda nini mathaa meri atakwete murika ni athie ni aminjuka ni athie thigatu wa wasiri agicoka akinjira apostle ni akua ngimuri aragwo niki ithi ndugire kwe kiuga Ngai kondu kare wama ngimina na ngumenya na kini akua akijereke ngoyo uyu waku agakukonfamire spirit uyu waku ekioyo igitoro kwa apostolia akiona ni ma yakuire no uri akuite ri mwena umwe nduri nyama nona ruthia rumwe uguo ni skeleton uyu ko kimuria tiriri uyu ni ng'ania niwe niki hano uyu tondu mwiri wa huthagira ri arahuthagira mwiri wa mundu wakuire kugusi ria kuire tondu ni akuire mundu ni akuire ri akua ri spirit yake ri ero turu magongona kwa utiro ri yathire gicaririo mwiri utabuthite ikingira thini wa mwiri ucio agituika mundu kimuria Ngai tauta magongona na mundu mukuo akijira ithe twathira ndamurire twathira riu uria muraika ri agikuwa gikinyumbirira maundu macio akijira uria kuire na uria kire na maundu maria kire kimuri tugwika tena ndinanda akijira gwika guo ri ndenda
mutike igongona naye ngimuraca tutigika nawe haya gike na muthuri waku mwike igongona mugarure mwana uyu mwana uyu mugarure azinirire ahane muthuriguo tondu ni akarigwo atiri ndeno ri na ciana ciaku ihana muthuri ucio ri niau na hanau ngimundi mugarurete kahi ni ugwika igongona umutwe kihi na nigukuhe maritwa maria ukumuhe utharie ritwa wike igongona utharie ritwa ria muiritu urikia wike igongona ringi na igongona tiria ki wike igongona ringi ria kwandika maritwa maria ngukuhe ngimura ni sawa akijira ni ukonfuse muthuri waku ndukamure ni ati ureka tondu wamura ni ati ureka ni mukumenana tondu ukuria ndawageire ri no ene yake no tia ni age spirit kiria nyingi kaigongona ngitharia ritwa ria Hadasa Wanjiru ndikaigongona thaa thita ngikaigongona thaa kenda ngiheo ritwa ndimwite Emmanuel Victor ukaheka ukaritu kau kagaruruka gatuika kahire ngugeta Emmanuel Victor imagine ito Emmanuel no no mitugo ya tureka ngimana tikenye ni sawa hidi kugia mwana ri ngithi maternity kugia mwana uyu wakwa nake ri agitumwa ngie ugukaro meigana arume life arume timaroho arume niti maternity kipushi mwana ri nake arakoma na arume na nijia kuire tundimedi kuruta mwana wakwa sacrifice kura thibitari no hari mutumia maginya ngano ni maika wa Ngai mutumia ucio ahori na ndagitari mukuru mutumia mundu na ndagitari tondu ndari thinjwo na ngicaina guthinjwo akijira mwana wathinjwo na akua ningi gitigira guthinjwo ngirujikirwo ruo nginya ria ndegia mwana ngikiro cuba ithano nigetha mwana uyu aume uyu nake wakwa ri na elimu na arume agikoma nao fina ni ndagire mwana no ndagire mwana wena thina ari na conversion mwana ndarire tuikara ikigiri tukare kikoma kiria kia mbere fiyo kia nyururi merwa nyokari nikiaragia noyo wakwa nikiendaga mwana uyu niguo ndikwiritwo ni manierendwo mwana akiaga ni hage ciarwo kana ni komarenda kugira kana gaka gakwa muthuri gakajira atiriri hena mundu wi hau na ni aramuona mundu ucio akaruta roreme ukaihura nyumba tondu na muthuri wakwa gika atiriri tari kweherera areherera bara kira areherera ni ndirona muthuri ni kiureka kijira akehe uguo agacoka harima ndimoni ni kiurona akijira hatire ninge hoya na ndingata maroho mothe thini wa nyumba iyo mwaka na wiki igiriri tugithii Mombasa kwa Apostle kwa Ezekiel mwana wakwa ari na conversion ningiuga atiri tondu na screen ni Apostle Ezekiel kwina mbegu ya 5 7 10 12 ningiruta ya 7 nigetha mwana wakwa ahone through faith 7 ri ngituma ndatuma 7 ri ni yetagwo restore heudo o demo o retwa na be mugwaja ri na retwa riayo restore kururuka milimu mathina kie ya rest ningituma mugwaja yakwa ya kurest gituma niure mwana ri ngena ni ahuna yetiga go confess ndakomana ngara tondu angĩkumena ngara nĩ gũitwo itagwo ngĩona nĩ akorwo thani na ngandara itu haingĩra mũthuri wakwa hai nĩ tũthiĩ mbere tũgacokie ngatho akenire nĩ tarĩ gwetagĩrĩra tũgĩthiĩ Mombasa in fact aciririe 50 tũthiĩ Mombasa tũgacokie ngatho nĩ tũgĩthiĩ Mombasa na mwana wakwa wega biũ andũ akenu mwana mũhonu ndarĩ handũ tũgĩtũikara thikũ ithatũ tũthiĩ tũgĩkombora mũkawa tudionire kirafu nita mukawa no kule twakomborete ri kwana na andu aku kanitha na mathi yaku spirit ino ri niwe ni a Mombasa ya nyoka na twathie kuri eri riu ni ndamikora riu kuri eri
Moyo wako ndaranjira niĩ na ndirarikana no ndaranjira ngĩciria rĩrĩa yokire nyũmba rĩ he ũndũ makomunicatire makĩnyingĩrĩra ũhoro wa kwenda gũthiĩ Mombasa nĩgetha thiĩ. Tũgĩthiĩ tũkĩaria na Ezekiel akĩmũpoint kimwira we hauna nyota ya ndoa, we hauna ndoa, niguo mwirire we hauna ndoa, we niguo mwirire hauna nyota ya ndoa, we hauna ndoa. Akidora kimwira wacha kumwangalia, najua ni wako bibi yako lakini hauna ndoa. Akijulia tele unajua huyu vizuri gemire vizuri akidheka akijira huyu ni bwana yako kuna na agĩtweherera. Nĩ mũthenya ũngĩ nĩguo twainũkaga rĩ niĩ ndinũkire nyũmba ndathire thibitarĩ Tigoni, mwana nĩ arwarire, mwana gũthimwo pneumonia ndarĩ thakame, athecwo cindano ĩrĩa mathecagwo haha ya kũingĩria ndawa rĩ hatirĩ thakame yumaga mũkiha-inĩ, harauma kĩcũrũ kĩa braki tita thakame, nĩ ta thakame matu ĩkamata ĩkaira chi, kĩu nĩkĩo arutaga. Ngĩkoma Tigoni, ngĩkoma Tuesday, Wednesday rĩ ũyũ wakwa rĩ agĩthiĩ kũrĩ arũme angĩ aya arĩa arĩ nao magĩcoka rĩngĩ no maramũrutĩra wĩra. Niĩ ndĩ thibitarĩ nao nĩ igongona mareka, mwana wakwa akuire thinacara tondũ finally nĩ akuire. Rĩu makwere ũyũ arĩ pastor wao wa materutagwo Owol, tubajire ni sani ya Owol and spiritual sani ya Owol. Na rĩrĩ thirikari nĩ nũ ũngĩ aminicagĩra? Ruto. Oya kũrathi tũmũhũrĩre ikaruhi ikara haha tu nĩngũkũhoera. Thank you. Kĩhunjio nĩ gĩakinya mũico. Nĩguo harĩ ũndũ ũngĩ mũrenda kuma kũrĩ niĩ? Harĩ ũndũ ũngĩ mũrenda kuma kũrĩ niĩ? Nĩkĩ mwathoma? Nĩkĩ mwathoma ciana cianyu ciragerera? Sex yana gũkũ thutha nĩkĩ? Nĩ igongona inene mũno. It's a huge altar. A huge. Nĩ igongona inene. A huge altar. Rĩu mũkĩigua na gũkũ nĩngĩ mũkĩigua na gũkũ, it is a huge altar that we need to kick it out. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemkata kwa sababu ningetaka tuzungumze naye another time, kwa sababu ni deeper kuliko sasa hapo amefika. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are people here nikĩndĩ mwĩraga manabii amoka gũkwĩra atĩ nĩ gũthiĩ gũkũruta igongona mũciĩ waku. Anabii amoka gũkũruta atĩ ndaigua roho wa Ngai akĩnjarĩria ngũrutĩre igongona. Wewe nikiwandorera ta ndarĩ wanyu ngĩũranie. Anabii amũteng'agĩrĩra atanaona mũndũ haha nĩ wanja gũteng'erera. These are the people that have destroyed. These are the people that have made us to suffer the way we are suffering. That was the end of the service. Waboi, kuja salimia watu, kuja tu na katoto, kuja tu. This is my daughter, kuja haraka haraka. Service nyingine tutaendelea. Mtayarisheni sadaka. Mwanada nyitago, njara yomoga nyitago na yoto nyadhini ola kege. Mimi nikuta. Apa demiana? Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nimeokoka, nampenda nimeokoka, ninampenda Yesu. Kwa majina anaitwa Doreen Wambui. Nikaongezo wengine naitwa Gashuru. Yes, ama mama Mudhoni. Bado sijaongezea.
Nimeokoka. Nampenda Yesu, amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu kwangu. Indeed, I have seen the Lord in my life. Bwana Yesu asifiwe. I am a walking testimony. Bwana Yesu asifiwe. And when I walk, I thank God. Bwana Yesu asifiwe. When I see life, I thank God. Jina la Bwana litukuzwe. I am happy to be here. Nilikuja huku ni kama last year, sikumbuki, but I'm happy to be back and I am very excited. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo we share a word. We will briefly share the word of God. Bwana Yesu asifiwe. And I believe tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtaniwia radhi if I look anxious. Ni mara yangu ya kwanza kusimama after kupata mudhoni mbele ya watu. Bado ni kama nilipata phobia ya watu wengi. Niko na uoga kiasi, lakini kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Yes, the word that we will share today, I think coincide with the testimony that we've just had. Bwana Yesu asifiwe. When niliambia apostle nitakuja and nikaenda home and I was like, Mungu nitasema nini, because we know it's been long niongeleshe watu. Bwana Yesu asifiwe. And naweza changanyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. But kitu ilikuwa ndani ya moyo wangu, it's about sonship. Jina la Bwana litukuzwe. Sonship kwa Kiswahili ni umwana ama ni kukua son, it's kukua mwana. Bwana Yesu asifiwe. And the scripture that will be guiding us is Galatians chapter 4. Wagalatia 4. Wagalatia 4 kuanzia mstari wa kwanza. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Okay. And I will read. Here is what I have been saying. As long as your own child are young, they are no different from slaves in your house. They are no different even though they own all of the property. 22. They are under the care of guardians and those who manage the property. They are under their care until the time when their fathers give them the property. 3. It is the same with us. When we were children, we were slaves to basic things. The people of the world, we were slaves to the basic things the people of the world believe. 4. But then the right time came. God sent his son. A woman gave birth to him. He was born under the authority of the law. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia 4 imeanza ikisema ya kuwa kuna mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto na babake labda ni tajiri. Maandiko ikasema ya kuwa until huyu mtoto bado ni mchanga, hata babake akuwe na urithi mingi amwachie, huyo mtoto haizi handle hiyo urithi ambao amepatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ataachiwa watu wengine wamchunge. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko kafananisha mtoto kama mtumwa. Praise the name of the living God. Kwa nini? Kila kitu ambacho ako nacho ni chake, lakini he or she is under someone else. Bwana Yesu asifiwe. Akiambiwa anafanya, despite vitu zote kuwa ni zake, anangoja ambiwe afanye. Jina la Bwana litukuzwe. Nikaangalia maisha yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Tulipookoka tulikuwa wachanga. We were children in the spirit. Praise the name of the living God. And as children we took milk. Tulipatiwa maziwa. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini maandiko inasema hapa ya kuwa as long as you are a child you are still a slave. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema ya kuwa we were under, tulifuata the basic things that the world thinks. Bwana Yesu asifiwe. Tulifuata kanuni
za wale ambao ni wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? We were still children. Praise the name of the living God. Lakini God is calling us to be sons and not children. Bwana Yesu asifiwe. And when I say children, sijamaanisha kwa ubaya. What I'm trying to speak about is about maturity, is about growth. Bwana Yesu asifiwe. You cannot compare a child and a son. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto na mwana ni watu wawili tofauti. Jina la Bwana litukuzwe. Manake mwana anafahamu each and every right yake. Jina la Bwana litukuzwe. Mwana anafahamu kile ambacho ni chake na anakifuata. Bwana Yesu asifiwe. Mwana si mtumwa. Praise the name of the living God. So it is for me and for you to tamani kuwa sons of God. Jina la Bwana litukuzwe. A son is a mature person. Bwana Yesu asifiwe. A child is not a mature person. Jina la Bwana litukuzwe. Spiritually you can assess yourself and test yourself, ujiangalie uko wapi. Jina la Bwana litukuzwe. Because the way I live, the way I talk, the way I carry myself, itanionyesha ama mimi ni mtoto ama nimeshakuwa mwana. Jina la Bwana litukuzwe. Manake mwana anafanya vitu kwa kuelewa. Praise the name of the living God. A son does things with understanding. Praise the name of the living God. The book of Hebrews chapter number 5, I think from verse 11. The Bible is saying, inaongelelea kuhusu hawa watu ambao they are sluggish. Jina la Bwana litukuzwe. Watu ambao wako na uvivu. Jina la Bwana litukuzwe. Watu ambao ni kama wako tu hawayuko. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema that such kind of people are not even to speak. Jina la Bwana litukuzwe. Paulo anawaambia by this time you should be teaching others. Bwana Yesu asifiwe. Lakini as it stands, wewe mwenyewe haufai kuongea. Kwa nini? You are still a child. Bwana Yesu asifiwe. Tutamani kukua wana. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke pale kwa kukunywa maziwa. Jina la Bwana litukuzwe. Wakorintho wa kwanza 3, Paulo akawaambia you are still children. Kwa nini bado there is still division amongst yourselves? Bwana Yesu asifiwe. Kuna some characters when we look and assess ourselves, we will be able to understand our stand in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tabia fulani tukiziangalia ndani yetu tutaweza kuelewa msimamo wetu kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nitaweza fahamu iwapo mimi bado ni mchanga ama nimeshakuwa mwana. Praise the name of the living God. Maandiko ikasema in the book of Romans, I'm going quickly. Romans chapter 8 verse 14, the Bible says that for as many as are led by the Spirit, they are what? They are the sons of God. Bwana Yesu asifiwe. Until ufike pale ambapo mahali unaongozwa na Roho, bado hujafikia kitengo cha mwana. Bwana Yesu asifiwe. Baba anaweza kaa na mwana na waongee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba hata kaa na mtoto anaweza kosa kumuelewa. Praise the name of the living God. The things of the kingdom need us to be sons. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka wana. Praise the name of the living God. Regardless of gender. Me saying wana simaanishi the male gender. I mean all of us. Praise the name of the living God. And one more thing. Being a son, as in age does not guarantee whether you'll be a son or a child. Jina la Bwana litukuzwe. Tukiangalia mfano, Yesu akapatiana mfano wa a Pharisee and a tax collector. Bwana Yesu asifiwe. And they went to pray. And the Bible says that this Pharisee alienda kijipiga kifua. Bwana Yesu asifiwe. On the other side there was the tax collector who came with an understanding. Bwana Yesu asifiwe. And Jesus said that the tax collector was better than the Pharisee. Bwana Yesu asifiwe. So what does that tell me? What does that tell you? Your stand, your title does not guarantee you being a son. Jina la Bwana litukuzwe. Unaweza kuwa na title, unaweza kuwa na cheo, lakini haimaanishi wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kikao cha wana kikiitwa utawekwa kando. Bwana Yesu asifiwe. You and your title utaambiwa ngoja nje. Sons are talking. Bwana Yesu asifiwe. And when sons talk, things happen. Bwana Yesu asifiwe. When sons meet, even the prayers that they make, they get answered. Bwana Yesu asifiwe. Because there is a difference. Mtoto akiomba na mwana akiomba. Bwana Yesu asifiwe.
A son prays with understanding. A child prays for the sake of praying. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tu kwa sababu watu wameambiwa wafanye nini? Tutaimba worship kwa sababu mwenye ako hapa ameshaongoza na sisi tunafaa tufanye nini? To back. Bwana Yesu asifiwe. There is no understanding to why I am singing that song. Bwana Yesu asifiwe. Sina ufahamu mbona ninaomba jinsi ambavyo ninaomba. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ikasema ya kuwa the reason as to why you pray and they are not answered is because of the motive, nia ambayo unaomba nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwana anaelewa nia, ana ufahamu ya mbona ninaomba. Bwana Yesu asifiwe. You know, there was a time I went to minister somewhere, and by then I think I was few weeks pregnant. And the most amazing thing is that nilikuanga naenda ku preach about knowing God, going to encourage people and telling them that understand that he who is in you is greater than who is in the world. Bwana Yesu asifiwe. So tell that situation that mwenye ako ndani yako ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. So niliendapo majestically, in fact hadi nikapoteza wenye tulikuwa nao usiku, nikawapeleka barabara nyingine yenye si ya church, only for us kuambua direction ya church ni huku kwingine. But the most funniest thing is that wakati nilipo shuka kwa gari, I started bleeding. Na nilipreach nikibleed. And I told God, hadi mimi na struggle to believe what I'm saying, because I am here telling people that he who is in you is greater, believe it, but there is me who standing. Hadi sikukaa chini, niliambia mwenye alinialika niko na haraka, wenye nimekuja nao wanaenda kazi, kwa hivyo nafaa kurudi nyumbani, kwa sababu I could not sit down, ninge stain my clothes. Bwana Yesu asifiwe. And here you are going to encourage people. Bwana Yesu asifiwe. I'm not trying to praise myself or saying that I'm better than anyone else. Bwana Yesu asifiwe. But being a son is overlooking the situation that you are going through. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwana ni kuangalia zaidi ya hali ambayo unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaweza kuwa una njaa, lakini kama mwana Mungu anakuelekeza another side. Bwana Yesu asifiwe. Being a son means that you have totally surrendered. Bwana Yesu asifiwe. That God lead me as you want. Bwana Yesu asifiwe. I have no will of my own. I have no choice of my own. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo nipo Mungu sina will ni nini? Nia. Whatever that is. Sina will yangu. Bwana Yesu asifiwe. It is your will that I will follow. Praise the name of the living God. Let us be sons of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. For God to be able to trust us with kingdom matters, with kingdom issues. Jina la Bwana litukuzwe. You are here, you desire God to use you effectively, lakini bado unataka kukunywa maziwa. God will not use you. Bwana Yesu asifiwe. Because God is looking for those who will take solid food. Jina la Bwana litukuzwe. Manake itafika mahali the solid food will be needed. Kuna energy itahitajika fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtoto atatoroka changamoto zikiinuka. Jina la Bwana litukuzwe. Mtoto atacomplain. Bwana Yesu asifiwe. After ibada utapata kwa kuna fulani kazi yake ni kulalamika. Na huyu anakuanga hivi, na huyu anakuanga hivi, na huyu anakuanga hivi. A child. Bwana Yesu asifiwe. But a son looks beyond. Jina la Bwana litukuzwe. Let us desire to be sons in the house of God, because sons serve because they love God. Bwana Yesu asifiwe. But servants serve because they have to. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni vitu mbili tofauti. Kutumika kwa kuwa unampenda Mungu na kutumika kwa sababu unafaa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaosha church si kwa sababu ninapenda Mungu. Ninaosha church kwa sababu hiyo ni duty yangu, nilipatiangwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kama ungepata hiyo duty upate kanisa ni chafu, ungeenda home. Si ndio? Kwa nini? It is not your work. Ni kazi ya ule mwingine. Praise the name of the living God. But a son serves because they love God. Mwana anatumika kwa kuwa anampenda Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Si lazima niambiwe mimi naoshanga kanisa ndio nioshe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. This is the house of my Father, so it must be clean. Bwana Yesu asifiwe. Let me clean. Jina la Bwana litukuzwe. And after doing it, I won't complain. Jina la Bwana litukuzwe. You know there is a category of people, after doing what they do, lazima ite committee fulani. Unajua ni mimi nilifanya hii kanisa, bila mimi hapa panje kuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Permit me to say this, but shame on you if you do that. Bwana Yesu asifiwe. Fanya na unyamaze. Jina la Bwana litukuzwe. Usichukue maiki tuambie. Jina la Bwana litukuzwe. Have the character, have the persona of a son. Jina la Bwana litukuzwe. Fanya na unyamaze. Ongojea your reward from God. Jina la Bwana litukuzwe. Whatever you do, seek to do it as a son. Bwana Yesu asifiwe. When you sing, sing as a son. Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kuna mtu anaweza enda kwa apate kuna uchafu na akae kele miguu kwa meza. You'll start cleaning. Bwana Yesu asifiwe. Why? Uko kwenyu. Bwana Yesu asifiwe. But we are in the kingdom, lakini tunakaa ni kama huku si kwetu, lakini tunasema tunaenda mbinguni. If indeed you are the sons of God, work diligently, ensure that the house of God is running smoothly. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uko kwenyu? Jina la Bwana litukuzwe. Nafaa kuita brothers and sisters in Christ, but you are older than me. So my fellow brethren, let us desire to be sons. Bwana Yesu asifiwe. Because God is looking for sons. Bwana Yesu asifiwe. Sons have a different kind of thinking. Bwana Yesu asifiwe. Be a son and you will see the goodness of the Lord, and you will see the greatness of God. Bwana Yesu asifiwe. Unaona pale mahali panasemanga surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because I am a son. Bwana Yesu asifiwe. And there are some certain privileges that they must follow me. Si mimi nizifuate. Bwana Yesu asifiwe. Because I am a son. Jina la Bwana litukuzwe. Vile vile kuna baraka ambazo zitakufuata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hautazifuata. They will follow you. Bwana Yesu asifiwe. Because you are a son. Jina la Bwana litukuzwe. Walk like a son. Think like a son. Talk like a son. Act like a son of God. Jina la Bwana litukuzwe. Inaitwaje? Brag. Not in a bad way. In a good way. But not bragging ile ya as inasema kuwa na ujasiri. That is what I'm trying to say. No. Kuwa na ujasiri in the house of God, in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. You are called to be a son. If you have been taking solid food, continue taking. Kula getheri. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na Cerelac. Sawa. God bless you. Thank you. God bless you. God bless you so much. Pigeni makofi. Let me tell you one thing about this young girl. I really love this young girl. She's my Ruben. Nasikianga Ruben. And this is my pastor. This is a girl that stopped me from drinking. We used to have party after party. Tulikuwa tunakomboa gari ya KBL, pickup mzima inaleta pombe kwetu. And she will get into the room, na mkuta analia, na shindwa ni nini, na muuliza nikigera kulelia, niko sawa. Kumbe alikuwa naomba hiyo gari ikikuja iharibikie kwa njia ama ianguke isiwahi kukuja hapo. That is how I stopped drinking. Bwana Yesu asifiwe sana. She came to my life when I sikupata nafasi ya kumlea kwa sababu hiyo tabia yangu. Si mnajua tabia yangu? Si mnajua tabia yangu? So I didn't have a privilege kumlea kutoka mtoto, lakini pale tulichukuliania, we are good friends. So I want to encourage you, this is your home.
This is your altar, and I know God is taking you far. Umesahau nini? Umetuma salamu. Lakini nilisahau. Nilisema naitwa Gashuru, nimeolewa. Nilitumwa salamu za mume wangu, nikatumwa salamu na my reverend, nikatumwa salamu na the friends that I have there. Umezipokea? Umezipokea? So thank you very much. Thank you for even making me a grandfather. Nilishukuru sana. Yeah. Kanajua kuhubiri? Hata kumiliko. Akana makelele kama mimi. Kakujage mimi nitikae chakado kidogo. Si ndio? Umesikia? Mimi nimekalishwa chini. Ati wewe hauna makelele. Huyu atawafukuza afadhali mimi. Mnakumbuka siku ile aliwafukuza? Huyu ni mbaya. Atawafukuza. Aliwaambia siku hiyo wamama tokeni kwendeni, kama mkukuja hapa kuabudu Mungu, mnakuja kuabudu baba yangu. Baba yangu ni Mungu yenu. Just maweka pia tokeni. Mpaka Chiaridi akaniuliza, "Katoto mwile mwana turume." Simameni kwa miguu yenu. Yes. Aya, uone. Leta kamera hapa. Kuja, mulika hii, kuja. Already wamekuandikia. Wanataka mkafanya maneno. Sasa hii namba ya #77#77#7# mother ndio ndo marenda kumenya. Nene kodi ya kuri. Ndio ndio manjitaga nayo. Thaici metha-inĩ wake. Ndio marenda ni respond. Okay. Sasa kodi #77#7# mother. Wewe nakwambia mother tumemchukua. He is no longer yours. Allah is separated from every spirit. Dukamake. Ende kae chini. Hiyo ni kitu kidogo sana. Si unasikia alikuwa pastor wa nani? Si mmesikia sasa ni kwa nini mtu mwingine tunasema maneno yake iliharibika. At some point ili change. Na alienda mazishi ya huyo mzee. Niko na hiyo video nimeitafuta. Nilikuwa nafikiria huyu ni mastori ananipatia, nimetafuta mpaka hiyo video ya mazishi ya Makwere. Mzee alikuwa huko. Mzee alienda kuzika pastor wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tawino kwa leo kuhani, tawino kwa leo. Sinaona sasa tuko na watoto wengi wa kuhubiri. Ndio. Sasa wale watoto ambao naitaga my sons, mjitayarishe because kazi ni ngumu. Unaona hata nimesaka kwa kari kama kuliko mimi, si ndio? Naitaga boy. Nampenda sana. Napenda nyinyi wote, napenda wale wengine wote. Hata huyo mwingine anaitwa Nancy. Yako hapo Nancy? Kameda. Watoto wangu wote ni wa mama tofauti lakini wanapendana. Wewe ni wa mama mmoja na msikizani na brother yako. Ni huyo uragi huko. Wangu wote wanapendana. All of them they are good. Kuna siku nilijaribu kuleta mtu hapo. Wakaniuliza ni nani huyu? Nikawaambia huyu ndiye atakuwa mama yenu. Wakaniambia sasa fanya hivi. Hatumutaki hapa. Niko mwenye. Praise God. Nancy Wanjiko. I'm in Mount Kenya University doing psychology. I'm almost done. And I'm clever, yeah. Yeah. Peace be with you. Watoto wangu ni wa clever. So, Bwana asifiwe sana. Muko na sadaka. Mmesikia hiyo testimony? Hiyo nataka tukirudi msiende nyumbani. Wale wanaendaga nyumbani, kuna kitu nataka kufafanua. Ni time imeenda sana. Kuna kitu nataka kufafanua kwa hiyo. Ndio tulisema kick that witch out of you. Sasa ukisikiliza huyu na ile kitu niliwafundisha, unaweza kutabua ni shetani na safu.
Si utafikiria ni nabii wa Mungu, si utafikiria ni apostolo, si utafikiria ni pastor, si utafikiria ni archbishop. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I tell you normally, test every spirit before you make a move. Before you make any move, hata kama ni mimi usinione kwa TV, kwa YouTube na kibiria na unatuma bego yako ati ni wala hudhiro kahinda kaka nura hudhira. Try to identify ni nani huyo. Unaona mama anatumika hapa na anamaliza mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwingine ni apostle kule walienda Mombasa, anatoa ulimi mrefu kama nyoka. Before you, kabla hujakuwa satisfied na Waroige na uone kweli Waroige ninafaa kwenda kukaa chini yake ama kuwa natoa sacrifice kwake, you need first to understand, to know me. Nichimbie nyejera ginya umenye. Bwana Yesu, fanya tu kora yako unyejera, chimba tu mpaka uelewe ni nani huyo. Ni Yesu, ninatumika na nani? Swali ni hiyo tu. Nidiratumika nana ati nidiratumika, nidirahuthika, ninatumika, lakini ni nani anayenitumia? Bwana Yesu asifiwe sana. That is the most important thing. And if we can go back and understand God, hii maneno ya kurukaruka from one church to another church itaisha. Mambo ya kukibisana na prophet, unaona huyu alikamatwa tu kwa Facebook na mtu anamtokelezea, lakini anakuja na mwambia ni wapi Mungu anapendaga wapi huko, na anamconvince anakuwa. Maana hii inatumika kwa ulimwengu wa shetani pakubwa. Huyo mtu tumesema, huyo mwingine watoto wake wote walienda wapi huko, na ndio unaona nchi imekuwa mbaya. Hawa watu wa bunge wote unaona hawa walikuwa nafukuza Gachagua, ni wa wapi? Maana Gachagua alikataa na wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kukataa na wapi, alienda wapi? Ako home Mlima. Ndiye alikuwa anasema bora usiguze nini? Bora usiguze Mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. And this thing imefanyikiwa. Mimi najua mabishofu wako na makanisa inatetemesha Kenya. Ni wa wapi? Ninajua mapasa wanatetemesha Kenya. Ni wa wapi? Politician, business people ni wa wapi? Todo hiki ni kigongona. Hiki ni yetu. It is an altar kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye turai ya umurekaga. Ni kigongona mumenyerere muno because it has been released. Na hiyo ndio uliona Obama alikuwa anataka. Hiyo ndio alikuwa hapo, kama mama kanaitwa nani? Kamala Harris. Kama kangepita mugiona moto Kenya. Because already CIA walikuwa hapa, wakubwa, yule mkubwa wa hapa alikuwa hapa, na wakameki deal na huyu mtu wetu ni wa hapa, na akasema Kenya mzima ataipatia na ifanye nini? Hapa. Lakini na mimi tukapanda huko Mlima, tukaenda tukakaa Mlima, tukainua dhabihu kule kwa Mlima, tukasema Kamala Harris out, Trump in. Trump akakuja akasema Biblia itainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we, sio kuja kusemaga ati Mungu amesema. Hapana, maida ya kusema Mungu amesema imeisha. Sasa ni kufanya action. Mungu akipatia ufunuo, do the action. Hizo lingine mingi tuache. One uvorokere hau. Haido. Leteni vitu. Mutire. Wakoma ya nima radhini. Madani ya gosu. Damu ya hodi ya kulishi ya hosiyo. Siya kwa koma. Ninakufungulisha walikufunga ukiwa mtoto bila kujua. Walijifanya manabii wakakuja wakakubeba, wakakuja wakakuchukua. And this has been happening all over. Kufanyika, and God has set you free. Huyu Mungu anakuachilia. Huyu Mungu anakuachilia. May God bless them. Mungu abariki Mungu abariki maisha yako. Mungu abariki kazi yako. Kazi ya mikono yako ubarikiwa.
God bless you. May God bless you. May God set you free. May the blessings of heaven ziteremke kwako. Mungu wa ukweli, sio Mungu wa nyuma. Mungu wa mbele na Mungu wa ukweli akuwe katika maisha yako. Wale wote ambao wamekuzijua, whoever that came into your life akaharibu maisha yako, akachukua maisha yako ikakuwa maisha ya uovu, akachukua maisha yako akaibadilisha, sasa unateseka. Huyu Mungu wa mbinguni na kuonekania, Mungu ambaye ni creator of heaven and earth, mwenye aliumba mbingu na kaumba zote ni zake. Kukumbuke huyu Mungu akusaidie, kazi ya mikono yako ikabarikiwe, upate kibali, upate kibali, ufunguliwe kutokana na mizimu ya shetani, utuliwe kutokana na ajenda ya shetani, wachawi waliotumwa katika maisha yako na watu wakaporomoka katika jina la Yesu Kristo. Yes, leta huyu mtoto. Dedication. Uko na sacrifice ya dedication. Yes. Atumie meko. Mwanadamu kano ajara yo modo. Tonya denye oyo wakege bishofu tonya. Kikoyo kiora lazima kana kau. Kana kagenda kuradhimu. Yes. Twende haraka kidogo. Baba, katika jina la Yesu tunalibariki jina lako kwa sababu ya huyu mtoto toko barage no ndo wa mwana japi na twauga atiriri mwana uyu egukura thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maroho mothe marĩa moyaga mwana matikamwona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na mwana ũyũ egũtũra kĩrathimo arĩria thibitarĩ nĩ ũndũ wa kiriniki no ti ũndũ wa ndwari thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na mwana ũyũ aciari ake nĩ mekũrathimwo nĩ ũndũ wake. In Jesus name we pray. Amen. Inua mikono yako nikuombea sasa. Inua mikono yako. Fungua kifungo chako. Umesikia testimony ya ajabu hapa. Fungua tu hata wewe ambao unatutazama kwenye runinga yako. Inua mikono yako mahali popote ulipo. Mwambie Mungu, ninakuomba uniongoze. 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 Unibariki. Yaani kama unasema kama yatima. Imagine imagine ugo nigo mutumia wako agikoro hadu agiko. Imagine ugo nigo mungu wa mungu wako hadu agiko. Yani mambo ambayo yanaweza kutendekea familia yako, mambo ambayo yanaweza kutendekea watoto wako, mambo itisha watoto wako, waitisha watoto kwa shetani, waitisha kwa watumishi kwa damu ya Yesu Kristo. Kama hekitu wataje kwa majina yao wote kutoka wa kwanza mpaka wa mwisho. Wataje kama ni Bwana mtaje, kama ni Rita mtaje, kama ni mama yako mtaje, baba yako mtaje. Mention them, taja watoto wako wote. Mention them. Taja kazi yako, inaweza kuwa inatumika kwa shetani. Taja wafanyikazi wako, wanaweza kuwa wanatumika kwa shetani. Washirika, hata wafanyikazi kanisani, wataje. Intercessors wataje, wanaweza kuwa wanatumika kwa shetani. Yes. Every bondage is broken. Every wicked spirit is broken. The spirit of the devil worshippers is broken. Illuminati, hamna boho. Nabomoa katika sehemu zote. I destroy every covenant that is in you. I destroy every power of darkness that is in you. Akisha moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Break every bondage. Break every authority. Break every system that is shetani. Mahali hapa siku
uko naye, taja mabrothers na sisters, taja mama yako, baba yako, taja wafanyikazi ambao mnafanya kazi na wao, wataje kwa majina. Wasema kama wako ndani ya shetani, wang'olewe huko, ukawang'oe huko, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I destroy every covenant, I destroy every authority. Spirit of
Thank you.
Pearl Clouds TV, empowering lives.